Bivši pomoćnik državnog sekretara SAD-a Philip Ricker nedavno je ponovo otvorio pitanje dijaloga između Srbije i Kosova, dajući važnu poruku koja se tiče cjelokupnog srpskog naroda, kako Srba na Kosovu, tako i u ostatku Srbije i Republike Srpske. Njegove izjave pokazuju koliko je važno da upravo srpski narod, posebno na Kosovu, ostaje jedinstven, jak i spreman da sam traži svoja prava i rješenja za budućnost. On je naglasio da su Sjedinjene Američke Države godinama bile uključene u dijalog i podržavale proces koji je doveo do brojnih sporazuma između Beograda i Prištine. Ipak on otvoreno priznaje ono što mnogi već dugo znaju, ti sporazumi nisu do kraja primijenjeni i upravo je na nama Srbima da ne čekamo da drugi rješavaju naše probleme. Imate rješenja, sporazume koji su postignuti, a nisu primijenjeni. Radite na tome, sami razmislite kakvu budućnost želite, poručio je Ricker, jasno ukazujući da ne treba računati na spoljnu pomoć kao jedino rješenje, već da je naša odgovornost da pokrenemo promjene. Posebno je osudio političku krizu na Kosovu, nazivajući je sramotom za građane Kosova i naglasio da svi zaslužujemo bolje, stabilnost, poštenu vlast i poštovanje prava. Srbima na Kosovu potrebna je sigurnost, dostojanstvo i jasna perspektiva, a to ne može doći preko noći već kroz strpljiv rad i jedinstvo naroda. On je dodao da je Amerika i dalje zainteresovana za region, ali da su globalni prioriteti promijenjeni. Ipak ambasade SAD-a u Beogradu i Prištini nastavit će da budu prisutne i da pružaju podršku. Posebno je istakao da je Evropska unija preko svog specijalnog izaslanika Petera Sorensena spremna da nastavi napore u dijalogu i pomirenju. Ono što je iz njegovih riječi jasno jeste da nijedna strana ne može očekivati da drugi rješavaju njihove probleme. Srbija i Srbi na Kosovu moraju jasno i odlučno da izraze svoje interese i rade na njihovoj realizaciji sa punim pravom na svoj identitet i političku budućnost. Također je istakao i važnost dobrih odnosa između Srbije i SAD-a, ali i podvukao da prava snaga treba da dolazi iz ulaganja u razvoj privrede, inovacija i jačanja veza sa svijetom, što može donijeti trajnu stabilnost i prosperitet srpskom narodu. Za Srbe na Kosovu poruka je jasna. Budućnost nije u čekanju ili oslanjanju na međunarodne faktore, već u sopstvenoj snazi, jedinstvu i spremnosti da se kroz dijalog i rad izgrade bolji uslovi za život. Naša je odgovornost da se borimo za naš narod, za mir i stabilnost, ali i za dostojanstvo svakog Srbina gdje god da živi. Srbija i Kosovo nisu daleko jedno od drugog. Oni su neraskidivo povezani u zajedničkoj borbi za bolju budućnost.